Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni akanyamuneza kuri twebwe kugira ngo dusubire kubonana kuri uyu munsi uri hejuru, hano ku rubuga rwanyu rwa Girintahe Imana. Muri kano kanya dufise umushitsi wa kure, sinzi ko ari we ari kure canke ari je ndi kure. Umushitsi ari mu gihugu ca Kampala, araza kutwibwira. Iri ribaye irigira kabiri tumutumira hano kuri runo rubuga, ivyuma bikatuyobera, ariko no munsi twovuga ko twateye intambwe. Imbere yuko tumwakira, reka dusenge. Yitwa Edward Shaka. Reka dusenge dushimire Imana iduhaye kano kanya. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye mu izina rya Yesu. Watugiriye neza kuri uyu munsi, uraduhuza kuri runo rubuga kugira ngo tuvuge ivy'ijambo ryawe. None tuwishize mu minwe yawe, dushize mu minwe yawe ikiganiro n'ivyiyumviro vyose biza guca ngaha. Ikitaguhesha icubahiro Mwami, turasavye ngo ntigisohoke kandi turakiboshe mu izina rya Yesu. Tunezerewe n'Umwami wacu Yesu Kristo yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese ntazabone urupfu, ariko azabone ubugingo budashira. Uno munsi turashaka cane ko benshi batari bwakumve bakumenya, benshi batari bwafata ingingo yo kukumenya bakumenye, kandi bamenye n'inzira igushika ku Mana yacu. None rero tubaye dushima, ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe, ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti rero bagenzi, uyu munsi uri kumwe nanje Irene Nahazwe na mwene data Edward Shaka. Reka ndamuhamagare abibwire, hanyuma tuje ku kiganiro cacu nk'uko twabibemereye. Karibu mwene data Edward Shaka. Ego, urakoze mwene data Hilary. Wakomeje kuvuga amazina yanjye ariko ntibimbuza kuyasubiramo. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagiye ubuntu na Kristo, ahamagarwa muri ibi bihe turimo bigoye kandi biruhije. Nyobora ministeri yo bita Heaven's Way International Ministries mu Uganda, mu mujyi wa Kampala. Murakoze cyane, Uwiteka aduhe. Urakoze cane, turishimye no kumva uyoboye ministeri aho muri Uganda. Ku batahazi, kuko yari yahatubwiye ejo bundi, ni kw'ibarabara rija muri Kenya, Kampala, iruhande y'ikibuga gikuru c'umupira kuri Jinja Road. Suko se? Namubajije nti mbega inomero yaho, ambwira yuko ata nimero igira, ariko namwe ntivyobatera ingorane, kubera yuko nanje aho mvuka nta nimero ihaba. Ahandi mu bindi bihugu nk'ino haba amanimero 200, muri Amerika Latine nka Brazil haba n'inimero 5000 ku nzu. None rero mwene data, nipfuje rwose ko tuganira. Ejo bundi baratuganiriye, abifuza ikiganiro cawe turagifise kuri audio, kandi tuguha wowe wese agishaka. Naranezerewe cane n'ico kiganiro, kandi abandi bacumvise baranezerewe. Ubutumwa buriko buratangwa hirya no hino muri kino gihe, bamwe bari muri Egiputa, abandi bageze i Kanahani, ariko barya ivyamwa vyo mu gihugu c'isezerano, abandi ntiharagera nuko umukiza aza kubacungura, abandi tinyabuna yaraje, ari mu kugaruka, abandi bati reka ntiharagera. None wewe wobivuga kwiga, mukozi w'Imana, muri ibi vyose? Yega abantu ntibari kumwe, ego barizera, batonze umurongo nk'uko nakubwiye. Hari abari muri Egiputa, hari abageze muri Kanahani, hari abari mu kuduga. Wewe wotuganirira iki kuri ibi bihe? Murakoze nshuti musaraba. Mu by'ukuri nshingiye ku kibazo umbajije, cyangwa ku by'ibihe by'imperuka turimo, no ku butumwa uvuze butangwa, bamwe baravuga ubwo muri Egiputa, abandi bari mu rugendo, abandi bageze n'i Kanani, bamwe bakemera ko Kristo yaje, abandi ataraza cyangwa azaza.
ariko cyane uyu munsi numvaga umutima wanjye shinge, hari ibintu bijya bintera agahinda kandi bimaze igihe bintera agahinda. Nigeze guhindura amasheni atandukanye cyangwa channel TV zivugabutumwa cyangwa z'amatorero, uko mpinduye nkasanga ubutumwa buriho ntibuvuga, ntabwo bwibutsa abantu iby'ubwami bw'ijuru no kwihana icyaha, nuko no kwibutsa abantu yuko Kristo umwami wacu agaruka azaza vuba gutwara itorero rye, ahubwo ugasanga bo bibereye mu bundi butumwa bwo gukundisha abantu iby'isi, bavuga ubutunzi bw'isi nk'uko babivuze, amasezerano ya hano ku isi, ariko bakirengagiza isezerano risumba ayandi yose kandi ari ryo bugingo buhoraho. Rero icyo navuga cyane cyane no gukangurira abantu abatuye isi ku mpande enye z'isi badukurikira muri iki kiganiro, kwirinda inyigisho ziriho muri iki gihe. Ntatinze reka dusome ijambo riri muri Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo waho guhera ku wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Hakavuga ngo umurongo wa mbere ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizere, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ese aduhana umugisha. Umutwe w'ijambo watubwiye neza ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, ariko noneho batwereka yuko ubwo buhakanyi buzatangirira mu nyigisho zizaba ziriho mu gihe cy'imperuka. Kandi nanone Kristo yagiye abikomozaho, yisomye muri Matayo 24 mu kiganiro cyashize twarasomye, ugasoma muri Luka ibice 21 ndetse ugasoma no muri Matayo ibice 2, hatwereka ko hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma. Kuba umuhanuzi w'ibinyoma si ukuvuga ngo nuko ahanuye ibintu ntibibeho, ahubwo niyo utangiye kwigisha ibitandukanye n'ibyo wari ukwiriye kwigisha cyangwa n'uko ijambo ry'Imana ritubwira, uba umaze kuhanura ibinyoma cyangwa urimo wigisha ibinyoma. So hano Bibiliya itweretse yuko ngo bamwe ngo umwuka avuga yeruye ibizabaho mu gihe cy'imperuka, ubwo Pawulo yandikiraga Timoteyo amusobanurira ibiriho muri icyo gihe, kuko igihe cy'imperuka nababwiye ko cyatangiye ubwo Kristo yavugaga ku isi. Noneho amubwira n'ibizakurikira uko ibihe bizagenda biza, amubwira inyigisho zizaza ko zizagusha benshi. Kubera iki? Kugeza uyu munsi abantu bamwe bitwa ko bakijijwe ari benshi, ariko abari mu rugendo bafite ibyiringiro byo kubona ubugingo nibo bake. Abenshi barakizwa kugira ngo babone ubutunzi bw'isi bitewe n'uko arizo nyigisho ziri, n'abandi bari mu murimo w'Imana mu mihamagaro itandukanye, aho kugira ngo bibutse abantu ubwami bw'ijuru na mission yatumye Kristo atubambirwa ku musaraba i Golgotha, ahubwo ugasanga bararushaho gukundisha abantu isi, ku buryo abantu iyo bageze mu bihe bikomeye by'amagorwa, mu bihe by'amarushwa, mu bihe by'ibibazo, aho kugira ngo bashikame kubera ko bigishijwe inyigisho zibereka ko nta mubabaro mu isi, bagomba kubona 100% bakabaho neza, bigatuma bamwe bagwa bagasubira inyuma, abandi bakigishwa izo nyigisho ariko ntibabashe kwera imbuto zikwiriye abihaniye. Kubera iki? Ibyo bigishwa ni ibya hano ku isi. Izo nyigisho Bibiliya itubwiye ko ari inyigisho z'abadayimoni. Abantu bakigishwa ibidahwanye n'iby'ubwami, kubera ko mu by'ukuri icyo nabakangurira nihuse, impamvu mvuga gutyo ngo izo nyigisho ntizikwiriye, mbere ya Kristo ataraza habayeho integuza, habaho abahanuzi bahanuye ibyo kuza k'umwami Yesu, bavuga agakiza kagombaga guhabwa abarimo. Igihe Imana yohereza wagombaga kuzana ubutumwa butegurira kuza k'umwami Yesu, kuvuka k'umwami Yesu, ari we Yohana. Yohana iyo dusome muri Matayo mu bice 3,
wumve ubutumwa yigishaga. Ubwo bwari ubutumwa bwabanjirije kuza kwa Kristo, cyangwa se kugira ngo Kristo aze gucungura itorero. Iyo usomye muri Matayo ibice 3 umurongo waho wa mbere reka ndawusome. n'uwa kabiri. Matayo umurongo waho wa mbere, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana Umubatizi yigisha abatiza. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya, ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu aguha umugisha. Ubwo ni ubutumwa bwabanjirije kuza kwa Kristo. Nta kindi Yohana yigishije. Ntiyigeze yigisha abantu iby'isi no gukunda isi. Ntago yigishije abantu kurongora, gushaka abagore, ntago yigishije abantu kubaka amazu n'amamodoka. Ibyo turabizi ko Kristo abitanga. Ariko icyatumye Kristo aza n'ubutumwa bwabanjirije kuza k'umwami Yesu turabwumvisha. Ntago Kristo yaje kubera yuko kugira ngo abantu babone ubutunzi bwo kwisi, kuko icyo gihe abatunzi bari bahari. Nta nubwo umwami Yesu yaje kugira ngo abasore nk'abashyaka tubone abagore, kuko n'ubundi icyo gihe barashakaga. Nta nubwo yaje kugira ngo abantu babone iby'isi byose, kuko n'ubundi mu isi harimo abatunzi. Ahubwo amaze kureba ko ibyo bidacunguye umwana w'umuntu ngo bimukureho icyaha, byongere kugarura umubano w'umuntu n'Imana, azaraga ubugingo buhoraho, byatumye aza mu isi. Hano integuza yabanjirije umwami Yesu. Yohana ngo yigishirizaga i Yudaya hose n'ahandi, ngo akabwira abantu ngo mwihane mwumve ubutumwa bukwiriye. Ubwo ni ubutumwa bwabayeho mbere y'uko Kristo atangira kuvuga ubutumwa y'uko atubambira ataranaza, ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa nyakuri bukwiriye Kristo adushakaho ni ukubwiriza abantu kwihana no kubibutsa ko ubwami bw'ijuru bugize gute, buri hafi. Yohana yigishaga mbere y'uko umwami Yesu atangira kwigisha. Noneho reka turebe mu gihe nyirizina cya Kristo. Ubwo ni ubutumwa bwabanjirije Kristo mbere y'uko aza akanacungura umwana w'umuntu. Bwateguraga imitima y'abantu bubabwira ngo bihane bave mu byaha, hanyuma bakire agakiza kagombaga kuza ari we Kristo umwami wabo. Noneho reka dusome nanone dusomere muri Matayo ibice 4 n'ubundi umurongo wa 17, wumve ubutumwa Yesu Kristo wubwe yigishije. Umwami Yesu agumuka. Matayo 4 umurongo wa 17 avuga ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Ngira ngo mwene data urabyumva. Tubonye Yohana yigishije mbere yo kuza kwa Yesu. Nta yindi nyigisho yigishije keretse kubwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute, buri hafi. Na Kristo ubwe umwami wacu Yesu Kristo ageze ku isi, inyigisho yigishije yabwiye abantu ngo mwihane. Uwo ni Kristo ari we gakiza kacu, ari we Mesiya umwana w'Imana. Abwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute, bubegereye. Na Kristo ubwe ubutumwa yigisha, ubutumwa bwigishijwe mbere yo kuza kwa Kristo bwari ubwo kwihana no kwibutsa abantu ko ubwami bw'ijuru bugize gute, butwegereye. No mu gihe cya Kristo ubutumwa umwami Yesu yigishije yabwiraga abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute, bubegereye. Noneho tudatinze nanone dusomere muri Matayo. Uradusomera Matayo ibice 10. Matayo ibice 10 umurongo mu bice 10 umurongo waho wa 7. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu atuma abigishwa biwe 12 kwigisha. Umurongo w'indwi uvuga ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi.
amen, amen, amen. Uko mugenda kose wose. mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Noneho y'ikinyarwanda iravuga ngo nimugende mwigishe yuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni ukuvuga ngo kwigisha ubwami bwo mu ijuru buri hafi ni ukwibutsa abantu yuko bakwiriye kuva mu cyaha, kuko ubwami bwo mu ijuru ni ubwera kandi n'ubukwiriye ni uwera, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwiyeze mubabera nk'uko na data ari uwera. Mwumve Kristo, twumvisha ubutumwa bwabanjirije kuza kwa Kristo butegura kuza k'umwami wacu Yesu. None turebye ubutumwa bwariho mu gihe cy'umwami Yesu ari ku isi, ko yigishaga abantu kwihana, anabibabwira ko ubwami bw'ijuru buragize gute buri hafi. Na Yohana nibyo yigishije mbere ya Kristo. Noneho twumvishe n'ibyo Kristo yatumye abigishwa be. Twese turi abigishwa ba Kristo, nta yindi misiyo yaduhaye keretse ngize akabazo umukozi w'Imana, mwihane, ni ukuvuga muhebe ibyaha. Ibyo byaha yavuga ni ibihe n'ibiki? ntago nkumvishe, wasubiramo gato network yari reka nsubiremo. Ningize akabazo ko yavuga ati mwihane. Je nibuka kera nkiri umwana yuko nagize ikibazo, hari ibintu aho narindi bari bafite imigenzo yo kwihana imbere yo kuja ku meza cyangwa gusangira, hanyuma ngira ikibazo cyo kugira ngo menye ibyaha ndinda kubwira pastor cyangwa patiri ico gihe. Nibuka yuko inyisho ntayo novuga, mugabo ibyo bambwiye ati niba warivye nk'ivyo kuryama amata biguhaye ibintu babe n'ivyo. None ibi Yesu yabwira aba bantu byari ibihe byaha yashaka ko bihana? Wanyumvise? ntago nakumvaga, amarezo yaragiye kabisa. Okay, nta kibazo. Buja kwijambo bandanye turakigarukako, nubandanye wewe aho warugeze. Yesu yavuga ngo nimwihane, bandanye. Okay. Yesu yabwiye abantu kwihana, kandi natwe abo yahamagaye n'abo yatumye, uranyumva, natwe adutuma kubwiriza abantu kwihana no kubibutsa yuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute buri hafi. Nanone soma muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 nsoze, hanyuma twinjiye muri icyo kiganiro wambwiraga. Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Matayo 28 umurongo wa 19 gushika ku wa 20. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose ushitsa ku muhero w'isi. Ego nahejeje, tubandanye. Amen. Amen. Urabyumvisha? Hariya muri Matayo ibice 10 umurongo wa 7 twumvishe yuko yaduhamagariye kuvuga ngo nimugende mwibutse cyangwa mubwire ubwami bwo mu ijuru buri hano. Kristo amaze kuzuka agiye gusubira mu ijuru, yongera gutanga iyo misiyo. Izo nizo nyigisho z'ukuri zikwiriye kwigisha abantu kwihana, kugira ngo bave mu cyaha bahindurwa abigisha ba Kristo, kuko ni waba umwigisha w'umwami Yesu ukiri mu byaha. Hanyuma wamara kubigisha bahindurwa, ukabibutsa yuko n'umwami Yesu agiye kugaruka, kuko nibwo bwami bw'ijuru. Nk'uko Yohana yaje avuga ibyo kuza kwa Kristo, nk'uko abahanuzi babanje guhanura ibyo kuza k'umwami Yesu,
igihe kikagera hakaza integuza ari we Yohana akabwira abantu kwihana kugira ngo babashe kwakira Kristo wari ugiye kuvuka cyangwa wari ugiye kuza kubacunga. Nanone na Kristo ubwe akongera kubwira abantu ati murusheho kwihana kugira ngo mubashe kubana namwe no kugendana namwe bacungure muzabone ubugingo. Natwe aduha misiyo, nta bundi butumwa twahawe, nta bundi butumwa dukwiriye kumva muri ibi bihe by'imperuka keretse kwibutsa abantu ko bihana bakakira umucunguzi kuko ari hafi kugaruka gutwara ishengero rye cyangwa itorero rye, urusengero rwe. So hano nanone atweretse yuko tugomba kugenda tugahindurira amahanga yose kuba abigishwa, bamara kuba abigishwa bakabatizwa, bamara kubatizwa kuko bizeye, bamara kubatizwa ngo bakitondera, tukabigisha kwitondera amategeko y'umwami Yesu yose yavuze. Ayo mategeko wahoze umbaza ikiganiro twahoze tugirana, ariko ikintu kirimo kintangaza uyu munsi nta inyigisho ziriho ubu zirimo ziravuga iby'amasezerano y'isi, ziravuga ibitangaza byo ku isi, ziravuga imibereho yo ku isi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abisabe ibyo barabifite. Ibyo rero si byo twahamagariwe kwigisha abantu, ibyo si byo twahamagariwe kubwira abantu, kuko na Kristo siyo mission yamuzanye mu isi. Icyatumye aza mu isi ni ukugira ngo umwana w'umuntu abone ubugingo buhoraho, ubutunzi bwo mu ijuru. Ni nayo mpamvu yabwiraga abantu ngo mwihane, n'abamubanjirije babwiye abantu ngo mwihane. Natwe adutuma yaravuze ngo mugende mubwire abantu kwihana kandi mubibutse ku bwami bwo mu ijuru bubegereye. So rero ibyo byaha ntabwo wabasha kubana na Kristo nta nubwo wabona ubwami bw'ijuru ukiri mu byaha. Wahoze umbaza ibyaha, ababikeneye muzasome mu Bagalatiya, igitabo cy'Abagalatiya cyangwa n'ubu twahasoma ibice 5 guhera ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21. Abagalatiya cyangwa se guhera ku murongo n'itwara ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 21. Ibice 6 kugeza bitanu, ibice 5 umurongo wa 16 kugeza Abigalatiya ibice 5 akarongo ka 6 gushika ku 18 naho cyangwa 16 akarongo ka 16 kugeza kuri 21 kugeza kuri 21. Egome Matayo Abigalatiya 5 igice akarongo ka 16. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ibyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ibyo akameremere kanka, kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu imuganzwa n'ibyagezwe, kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ibyo ndabibaburiye nk'uko nabiburiye kera, yuko abakora ibisa n'ibityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Amen. Ngira ngo wenda reka nanjye nsome mu Kinyarwanda kugira ngo n'abandi ururimi rw'Ikinyarwanda bazagira ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Noneho ku murongo wa 19 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no kongana n'ishyari n'irema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare
nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. Ibyo rero nibyo Kristo yadutumye kubwira abantu kugira ngo babashe kwihana, kubwira abantu kugira ngo babashe kwihana, bave mu mirimo, bave mu muntu wa kera ari we kamere, binjire muri Kristo, nk'uko ijambo ribitubwira mu Bakorino ba kabiri ibice 5:17. Aratubwira ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo ahubwo ahindutse mushya rwose. So Abakorino ba kabiri ibice 5:17. Rero iyo ubwiye abantu ukababwira kwihana, buri wese akagenda amenya intege nke cyangwa ibyaha yari akirimo, hanyuma agaca bugufi akizera Kristo. Umwami Yesu iyo ageze muri we, mwemu wera w'Imana cyangwa umwuka wera abasha kumuhindura akihana, abasha kumuhindura akaba icyaremwe gishya. Ariko ikibabaje nuko muri ibi bihe, nk'uko nababwiye, inyigisho ziriho z'ibihe by'imperuka twatangiriyeho nibyo naje mvuga, ntabwo zikibwira abantu iby'icyaha n'igisa nacyo, nta nubwo zikibutsa abantu yuko umwami wacu ari hafi kugaruka gutwara itorero yacunguye cyangwa ishengero yacunguye. Murakoze cyane. Urakoze mwene data, uraduhaye umuco. Ubuntu rero abigisha ijambo ry'Imana bari bakwiye cyane kwihutira kuri aya majambo ya Yesu, kurarikira abantu kwihana, kuko ubwami buri hafi. Nuko niko kandi tuvyumvise, watubwiye n'ibyo bihana ivyo ari byo. None se tusigaje iminota nkandwi, nashaka muri make ubwire bene data canke ubatwumvirije ingena boshobora kwihana, kuko hari abashaka kwihana. Abigisha ijambo ry'Imana bavyumvise, bo kwihana gute? Kuko igihe kirihuse, niko tuvyumvise. Bo kwihana gute? Recording isa nawe iheze. Yego, tubandanye. Nari nkumvisha ariko recording yari ihagaze, ariko nakumvishe nubwo nakumvaga nabi, ariko nakumvishe. Nariko mbaza ndi uwo kwihana yo kwihana te? Yego, twakomeza, ariko nta nubwo nkureba amashusho yagiye, ariko twakomeza nta kibazo. Komeza, ndenda kumva ndanakubona. Kwihana, abatwumva n'abaduteza amatwi, icya mbere ni ukumenya yuko uri umunyabyaha, ukamenya yuko kandi Kristo yaje akabambwa ku musaraba, agapfa ku bwawe kugira ngo umwizere ucungurwe. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwihana rero ni ukwizera Yesu Kristo. Iyo umaze guca bugufi ukemera Kristo ko yaba umwami n'umukiza w'ubugingo. Bandanya. Mwene data yariko aravuga ku bijanye ni kwihana. Yarahagaze kuri ca canditse co muri Yohana 3:16. Amaze kuvuga ati iyo umaze kwihana uba ubaye, ntiyari bwabandanye, ariko uba umaze kwihana wakiye Yesu, akihana ibyaha byiwe, abaye mbese umuntu mushasha. Karibu mwene data, n'ubu turakumva, ese kwezagire. Uranyumva? Yego. Uranyumva?
ndakumva. Yesu aguhezagire, ja kwijambo. Hariko haba ikibazo c'uko ntamwumva. Ikiganiro rero kiriko kiramera nk'ikiriko kiraja ku musozo, nubwo bitaheze neza. Ubwo tuzosubira tubone akandi karyo ko kumutumira mwene data Shaka. Nk'uko nababwiye, ubu n'umukozi w'Imana akorera mu gihugu ca Uganda, akaba ahafise igikorwa. Arafise ishengero akoreramwo hariya muri Kampala nk'uko yabitubwiye. Ego tubandanirize, niba bikunze tugere ku musozo, duhamagarire n'abaja kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Bandanya. Murakoze cyane. Nari ndimo mbabwira ngo uza Kristo nk'umwami n'umukiza nuko yemerera Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi ko yamupfiriye ku byaha, yapfuye kubw'ibyaha bye ndetse akazuka kubw'ubugingo, kugira ngo twese abamwizeye dupfe ku byaha tuzukane nawe mu bugingo buhoraho. Rero buri wese udukurikiye yakwemera, yamanika amaboko ye, yapfukama se. Niba wumva ushaka kwihana no gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza, usubiremo aya magambo. Uvuga ngo njyewe runaka, uvuga izina ryawe, uvuge ngo uyu munsi nciye bugufi imbere y'amaso yawe, menye yuko ndi umunyabyaha, nje imbere y'amaso yawe, umbabarire ibyaha byanjye, amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko wampfiriye kugira ngo mbone ubugingo bwawe. Mwami Yesu, ndakwizeye n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'ubugingo bwanjye, kuri umwami wanjye none n'iteka ryose. Ndagukurikiye uyu munsi, uze ube muri njye, ushoboze gukora ibyo ushaka, kandi ubwo uzaza gutwara itorero ryawe, nanjye ntuzasiga. Amen, amen. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe yuko Kristo ari umwami n'umukiza, kandi ko yapfuye akazuka, uzakizwa. Ubwo kuva usubiyemo ayo magambo urakijijwe mu izina rya Yesu. Asigaye ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi ugashaka mu maso y'Imana kugira ngo urusheho kuguha imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka. Umwami Yesu aduhe umugisha. Wirinda inyigisho z'ibinyoma zigukundisha isi kurusha uko zigukundisha ubwami bw'ijuru. Murakoze mwene data Hirari. Turagushimiye cyane mwene data Shaka Edward. Uratwigishije neza, novuga nti kubahuvye uraduhubuye. Ni ukuvuga ubahushije inzira ubasubije mu nzira, kugira ngo bamenye inzira dukwiye gukurikira iyo ariyo, haba mu kwigisha canke mu kwifata muri kino gihe. Twanezerewe no kukwakira naho ubuhinga butatworoheye, ariko nawewe impwemu yakuvugiyemwo iguha uburyo kugira ngo bikunde. Karibu n'ubugira kandi. Ubu rero turatanguye, kumve tuzatwagize n'ibindi vyiyumviro bituma dushobora kumvikana neza, n'amajwi yacu akaboneka neza, n'amasanamu akaboneka neza. Umwami Yesu azaduha ibikoresho bituma ubutumwa bugomba gutambuka nta mbogamizi n'izina ryazo. Neza cyane, neza cyane. Ego, iyi nomero yawe ejo bundi warayiduhaye, mbere zabaye zibiri. Iyo ukoresha kuri WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya amajana na 56, hanyuma 78, hanyuma 9 ubusa ubusa 65 61. Kuri Jinja Road, ibarabara rija i Kenya hafi ya National Stadium, canke stade nkuru y'igihugu i Kampala. Umuntu aje ndahabona naho ndarahashika. Hanyuma
iyindi nimero, hari iyindi nimero wavuze, kuko kubera aho nari mbaje nimero wambwiye uti barantelefona kugira ngo tubakire mbese, none rero urumva baca baronka protocole kandi urumva ko aribyo bikomeye. Woyitubwira canke iyi irakwiye? nayibabwira, iyo ni iya WhatsApp, uretse ko inakwiriye kuko abenshi bakoresha za WhatsApp bizera. Uko udafite WhatsApp cyangwa se ibaye imunaniye, nayibabwira, ni akamenyetso ko guteranya 256 5 3 3 4 8 3 1 2. Murakoze cyane. Ariko iyo ntabwo iri kuri WhatsApp, iri kuri WhatsApp ni iriya yambere. Bavyumvise. Mushaka iki kiganiro rero inshuti zanje mugihereze na bagenzi banyu, kumbure hari naho cogira abo gifashije bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, canke abandi bazimiye bakazimuka. Ego, hanyuma inimero y'iki kiganiro mushobora kuntorako, kandi ntimuzosubire no kubimbaza ngo mbega inimero twoyitanga. Iri ku karubanda niko bavuga mu Kinyarwanda. Inimero yanje ni akamenyetso ko guteranya 49 15 77 4 ubusa 8 8 2 6. Nuko rero turabike banuye, ubwo tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro kitazotinda. Yesu abahezagire. Ndabifurije kandi n'umwaka mushasha, uwo murimwo muwuheze neza, uwo mutanguye muwutangure neza, na cane cane mugume mu cizere co kuzobona umwami. Nuko Yesu abahezagire. Amen.